Hello guys, bersama habing ipi sa kaniga channel jonga. Mentang ngadon sa yung jong iparaat kami. Ngan sangka swang ne ta mentang ngadon langut ngadon i parama para i hybrid. Let's tai badi hybrid mam? Ida hun. Ida Dakar. Ta. Me hybrid mam. Mewan Dakar. Nga mga bat mewan Dakar ini ita badi ida hun Dakar ida Dakar kini gede ki para atmu janga mentakin la yaga challenge kin la push up i mewan Dakar bat ida Dakar ta in page manu bakam trim man la push up na perdi kini tapi apa dukut dengan video saya warna skip ra bebe dukun ta mentakin sedang nak ta lehap arle so san pernah Sun phao karena lah ini lah kan usnam me chẳng từng kan usnam me prasnam kan usin lah push up itu sun phao snam sun phao sin itu maju lah me dak am mau Dewi nah lek walek me emi kamu jak tapi mat kamu je julek me julek train me i pertu yang i kerteng i mewan Dakar i dan pras nem karta ta kamu julek me tanah ta i pertu yang me Dakar tentu kan usin lek push up men tu san phao sen te hewan hinulas kur me Shiny Star ta ichino yang me te to kata ngarungan lek traino kamar balakam der kipor te nyala mah mah alai mah hai yang te orang merek mah te ngan mi nak mentah ngan lek trainer ta ngan penting nak ya kene ke video ha office ta kata te mentah nga lapoi ha office ini kini ngadang don mar bayang ne saarut kin sapoy hat kamadian tuh suaya kene hang ne dang don sa kanungut ki brio ki bawa kau nomor bom don ka register Bikram ya ban register ki andre mila pela ka plema ya ga account jong ki yang to lebu ki